hallelujah. 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 Saunile. Sauni atula tatou whaafitai. Mala tatou vi inga ile atua ile nei tai au. Hallelujah, Lord. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, thou art welcome. Hallelujah. Come in this place. Holy Spirit, thou art welcome. Come in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Let's sing Holy Spirit. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father. Omnipotent Hallelujah. Father of mercy and grace, thou art welcome in this Nangangapaia. Amen. Nangangapaia, afio mai talia oe ile neane. Nangangapaia, afio mai talia oe ile neane. Ole tama, Hallelujah. oia ile mana, e alofa tele mai. Nangangapaia, afio mai ile meane. Nangangapaia. Nangangapaia, afio mai talia oe ile meane. Nangangapaia, afio mai talia oe ile meane. Ole tama, oia ile mana, e alofa tele mai. Nangangapaia, afio mai ile meane. Hallelujah. Pabita yang ngapaia lo. Welcome you, Lord. Lo fatasi mai. Welcome you, Lord. Pabita yang ngapaia lo faunga. Mato te mawhaia mea umai lo fatasi mai. Mato te mawhaia ona mato wala au ya te oe, ma mato te tū, ma mato ki. Ma mato whasanga atu ya te oe. O no lo fatasi mai le li e. Papai ele nei sauninga. Awina mai lo mana. Whamanaina e lo sauninga. Whamanaina ai o vi inga le tua. Matovala out that we call forth your worshiper angels to help us to worship you, Lord, in truth and in spirit. Hallelujah, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.
Whaalinga o nam tā upe wha. Whai mai le, whai upe walu. E pa ia. E pa ia. E pa ia le ali. Le tua e ona le malo si umalawa. O le na soifua. O lo soifua foi. O le afi o mai. Hallelujah. Fai pas ful matasi fai mai leli ie. E te tau lava oe. Ina ia tu watu ia te oe. Le vi inga. Le whaana e tanga. Male mana. Awana e whaia. Mea uma lava tamai. Hallelujah. Si au ni mai le tua le nei tae au. Te tala atu o mātou loto ia te oe. A fio mai oe tamai. A wina le mana o lau fio. Papa ia lau sau ninga. A wala aua mātou loto ia te oe le nei tae au tamai. O le au le mana o malava. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes. Sili lava oe. Hallelujah. Sili lava oe. Oe le fai taulanga. Le fai taulanga sili. Taulanga sili. Oe mawalunga oe.
Hallelujah. Ia oe tama. Ia oe tama. Matau ia lawa fi. Le topu sili sili. Sili sili Yesu. Le tua soi fua oe. Mai leva ba we ole fana. Le alefa le omeka. Le amatanga male ngata anga. Oh, worship him, somebody. Give him glory. The King of glory. The King of kings. The Lord of lords. Hosanna, hallelujah, Lord. Hosanna in the highest. We give glory to your mighty name. Let your silly esse. Sili sili Yesu. Amen. Amen. We magnify the name of you, Ia Lord. oe. Let your fiber, Ia oe tama. let your matautia, let your famalo, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, our Lord, our Savior, Redeemer. Hallelujah, Lord. We give glory, 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 hallelujah. Holy, holy, holy Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. My soul, my Savior God, to thee. Hallelujah. How great thou art! How great thou art! Yes, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou Pese art! alo wanganga. Pese alo wanganga ile tua. Epese ayo loanga, ngaya te oe, loa lifa ola. Sili sili lava oe. E sili sili lava oe. E sili sili lava oe. E pese ayo loanga, ngaya te oe, loa lifa ola.
pese ai o loanga ngai a te oe loa li faola e sili sili lava oe e sili sili lava oe Hallelujah. Hallelujah. e pese ai o loanga ngai a te oe loa li faola e sili sili lava oe e sili sili lava oe Pese sili sili. Hallelujah. Hallelujah. e sili sili lava Hallelujah. oe Hallelujah. e sili sili lava oe E sili sili lava oe. Hallelujah. e sili sili lava oe e sili sili lava oe Ia, i le awa ma le whaaloalo, e whatalo whaalo ia tua le nei tūlā, suafa manu mālolo tātou ali i whaola o Iesu Keriso. O le ua vea ma whaola ma tongiola o tangata umo laulangi. Ua vea i ma ua o le hausti le nei tai ao. I suafa lao le atua ma te whatalo whatua i le nei tūlā o le tai ao. Mua no whatalo whai le tamaa, le sunga i le apostolo, a safo a via. Ia e maise o le tina, le langolango o ngā ruenga. Tina ia Elena, po Helen a via. Whatalo whafoi, i le mamalu ma le paia ese. O ai lava o maua le ala leo le nei tātou te whaitaulanga i le nei tae ao. Ia whatalo whatu suafa manu malolo tātou oli o Yesu. Whatalo whatu i lau e kālesia, ai mai se susunga i whawhiangainga. Whatalo whatu malolo ngā lue, malole on sai. Whatalo whatu fōi a tau whaltua. Ia maua i tātou le nganga tasi o wha, wha malolosi i le tua. Whatalo whafoi i tupulanga talavou. Ia maua tupulanga talavou leo ni ori malfia i le tua. Wale amatanga leo me au malava. I le nganga la man whaaloalo. E a mai ese upu mai tūno ala fionga pa ia i le tua. E whapenao na tai alai fōi i tātou. E maua mai le tusi lea le iwa lua. Tusi lea salamo. Wa mai e tupu ola ola le tangata mi o tonu. E pei o le pama. E tupu tele e pei o le arasi i le panona. Wala no o mai le nei vaenga. Ina i o tātou ola ai. Wale me moni lava. O i tātou o lo tupu tonu la ingo le tua. O i tātou foi o lo tātou foi al ngā ruenga le tua. Ia vei tātou o se la au mawhala. O se la au o tupu tele. O se la au mā neia ma lelei le vaai. Whemani foi upa suma tolu. O e ua tatoina i le fale o le alii. E tupu o lola i la tau i lo toa. O lo tātou atua. O oe o le tamaa. Wa o le tamaa. Ia vea oe mau. E whapena o na fia i ai le ainga. Ai mai sol whanau. O lau a kāle sia. A vea i tā ua o se la au e mawhala. Pe o na whai mai le tala le tusi pa ia. Ia vea i tātou pe o le arasi. O le arasi. O se la au e tuputele. E mawhala. E o whanga i ai manulele. Ia whapena i tātou. Le whanau o le atua. Ia o mai tangata. E whapena na saili mai i tātou. O e o lo fia maua le whaolutanga. O e foi o lo fia maua le visoasoni. I le vi inga o le atua. Ia i suafo Yesu. Amen. Te fia whatalofa te fo i le nei tai au.
i le mamalu le tātou ekalesia Hosanna Brisbane i Australia nei. Ia o le au whaia se whamalosi mo le tātou sifuluai ma le taulanga. Whamai le fiong pa ia le tua e maua mai le tātou whamalosi i le lua le no wha i ngā tupu. Aolona mta upo e tautu ma le tasi, alwhai upo e ono, e lima, ono, ma le sifulu ma le lua. Mai le whai upo e lima, wa o mai polo a inga, ona au mai ai lea o mea e tele, e le whanaunga Israelu, o le whapolo polo saito o waina o suau, ma meli, ma le fua uma o le lau ele. O te whiwha maa losi tatou a inga nei tae au. O te wha mawhaina le upu polo a inga. O lona winga, o le polo a inga le atua, o le winga o le se fulu wai, o le polo a inga le atua, ia whai. Awa ne tatou tua, ia tatou whaia, ma le loto i ai ma le wha maoni. O na whai maile o le upu, o le whai upu e ono. Ma mea e se fulu wai ai, mea pa ia, ua whaasaina e lea li i lola tau atua. O te whiwha malosi le upu lea pa ia, o mea pa ia, o lona winga, i loo manatu, o le sifoluai, o le mea pa ia i luma o le atua, e whaasa o na tātou whaongaina, e te tau o na tātou whaamaoni e whai le sifoluai. O na maile o le whai upa sifulu ma le lua, whapea, ona lātou au mai ai lea ma le whaamaoni o taulanga ma se fuluai. Whai mai na au mai o te whia whaamawhaina le upu whaamaoni. O le tangata whamalitala le fionga pa ia le atua. O le whaamaoni mea iti e tō fia ia e pule i mea tele. Whaatai le atua le tātou e kālesia. O te tali tonu o lo whaamaoni uma tātou e whai le tātou sifuluai. O sina upu mai le whiangainga fōu, e whaamalosi ai tātou le fōai. Whai mai, o le lua konito iwa alona whai upu e fitu. Mai, ia taitasi ma fōai e pei o na filifili i lona lava loto. Aua ma le ti ngā, aua fōi ma le taua anau. Awa e alofa le atua i le fōai ma le loto malie. Amene, tātou whaalongo le upu ne tae au. O o mai tātou whai mai lona winga. O tangata malava e tali tonu ia Yesu. E te tau o na whai le fōai. E te tau o na tātou fōai. Awa whai mai le upu o le awhionga pa ia ne tae au. E alofa le atua i le fōai ma le loto malie. Ia whaia tātou fōai ma le loto malie. Ia whaia tātou ngaruenga uma ma o tātou loto malie. O nā alofa mai le atua ma fia mai le atua ia te tātou. I le suafa o Yesu o le a o te talo mo le tātou taulanga ma le sifuluai. Le atua lo mātou tamā, mātou whaftai le atua le nei tae au. Whaftai lau upu sa e whetalai mai le atua le nei tae au. Ia o ai, whaatonu, whaapoto ai mātou tamā i lau ami o tonu. Ia mātou whaia lo whina ngalo tamā. Tālo foi tamā le nei tae au. Mātou wala au lau whaau unga i leo la a wala mai ei lau upu ne tae au tamā. Ia whaau le whaalongo lau whanau i le suafo Yesu. Amen. Talo whātu nei aso le tātou e kālesia, ai mai se le mamalu ua mai mo mai le nei tae au, le nei aso sā, whaafitai, mālo le soifua, whaafoi le vi inga i le tua, tātou toi maufoi le nei awanoa, tātou te whaalongolongo ai le fionga le tua, mānei le taimi o le vi inga, mānei foi le tātou taimi o le tātou whaai, a le taimi le nei o la tātou whaalongo le fionga le tua. Ia o te talitonu ua e sauni, o le aso whapitoa le nei, e whai e foi le tātou whaamantunga, ai o le tātou o loa i le fionga le tua, tātou te whaalongolongo, po le asi finangalo le tua mo i tātou. A mata tātou se te talo, se i whamailo wau, la whaia se tātou te talo, le tua lo mātou te mā, mātou mai o luma le nei aso,
Whawhitai le tua ilo walofa ia I mātou, whawhitai lau tau singa, whawhitai lau whoa I mātou te vivi I pēa ia te o Yes Uma. Mātou whalongo le tua le nei tai au, whetalai mai nganga pa ia, whapaia, whamanuia le tua le whalongo lau I kālesia, le mātou whalongolongo atu I lau a whionga pa ia, tau saunua mai oia nganga pa ia. Mātou te walau atu le nei aso ina ia mawhai o na whalongo se upu, se whalinga mai a te oe, e whangaina ai le tua le nganga o le tangata, ai le ngata I leo le tino ma le mawhau a mātou o lai le nei o langa. Whawhitai lau a whionga pa ia le nei aso le tua, ia vi ia pe o Yesu Keriso. Amene, ma amene. Praise the Lord, hallelujah. Ole tātou tusi whaitau, mumua konito na tau pa sumal tasi, luas fulmal tolu, I le tolu sumal tolu, ma le salamo fitu sumal valu, lua wha le lua lima, o le tusi masani lea I le mataupu le whamantunga, la whaitawina I le mumua le konito su tasi, lua tolu I le tolu sumal tolu. Sa tu sia Paulo, whamaile upo Paulo lua sumal tolu, o au fo'i, na au maua mai le li I le mea, na au tu ina atua I a te o tau. He's talking about a revelation he received from Jesus. O lea lava po, na whaalatai nai le li o Yesu, na ia tangoai I le areto. O ia whawhitai o tofi ai lea, wa whai atu I nā tango ia, na ai o lo tino le nei ua tofi, ma sui o tau. Po leo le Paseka, ua whai ai ua tātou malamalama le tala le nei, ai ua whamatalaina Paulo o se whaalinga na ia maua mai le tua, al whai pua luas funma le lima, ua ia whapea fo'i I le ipu, ina ua uma ona ai ua whapea atu, o le ipu le nei o le whenga inga fau, lea I lo toto ia o tau whaia le nei ma, mea ma whamantunga ia teau ia so uma tau te whenuai. A wā o so uma tau te aiai le nei a reto, ma wheinu I le nei ipu, tau te whaai loa atuai le maliu, o le alii se ia o, se ia fio mai. Whaipu luas fumar fitu, o le nei ai se ai le nei areto, pe inu le ipu, a le alii ma le wha le te tau, e no fasala o ia le tino ma le toto le alii. A ia su eifo le tangata ia te ia, I le ai o ia le nei areto, ma inu I le nei ipu. Luas fumar iwa, wā o le ai ma inu wha le te tau, ua ai o ia ma inu I lona lava whaasala, ina ua le whaatuatua o ia I le tino le li. Whai mulmuli, tolu sifulu. O le mea lea e mamai ai, ma vai ai, nisi o tau e to tele, ma nisi e to tele ua la tau mamoe. A wā a whai ana tātou, whamasino ia te I tātou, po ua le whaasala I tātou. Hallelujah. Ole, tusi lea sa tatou whaitawina e whaatatau le whamantunga. La tatou whaitau le tusi le salamo fitu sfulma le valu, whaipo luas fulma le wha ma le luas fulma le lima, salamo fitu valu lua wha ma le lua lima. Na ia whaatato whaaua I lunga ia te I la tau le mānai, e ai. Na ia watua fo ia te I la tau o mea e ai mai le langi. Na ai tangata I mea ai e malolosi. Na ia tu inatu ia te I la tau le mea e ai la tau te maa ona ai. Tusi mua konito o le whamatalanga lea wai le iai Paulo I le taimi o le Paseka mulimuli a Yesu Keriso. O ia le apostolo na mulimuli mai, whamai la a Paulo, o au sa o maua mai le atua o se whaalinga. Whaali la le atua ia Paulo le ata o le whamantunga, o lea sa ia whamatala ai I le mataupu lea. O le whaiupo e pito I, e fia whaonga ina mawhaina le tatu aso, I le nei aso, whaiupo e luas fulu marfitu e o le tolu se fulu. Da toi whaitau atu e whalong mai, o le nei ai se ai le nei areto ma inu le ipo le li'i ma le wha le te tau, e no fasala o ia I le tino ma le toto le li'i. A ia sua ifo le tangata ia te ia,
I le maai ai o ie le nei a reto mainu le nei ipu a wā o le ai mainu wha le tau o ai o ia I lona lava wha sala ina ua le wha tua I le tino o le li. O le tusi lona lua sa whaitawina o le tusi al salamo fitus fulmal valu. O lo ta ua ai whai mai na to tō wha ua I lunga ia te I la tau le manai umantua I tātou le tala le whengenga tuai ua mai ai kupito le taimi o le paseka ua o esema ua mai Israelu o ese mai ai kupito o na watu la io I la tau ua iai le taimi leo le vao ua le aini la tau me ai o na wala au leo mose le atua ua foa I mai le atua le me ai whapitoa leo ua tātou loa o le manai. Fa mai la le salamo le fitus fulma le valu fa po luas fulma fa ua te tō wha ua o lona winga ua timu. Timu mai lalo le manai ai. Na ia awatua fo ia te I la tau o mea ai mai le langi. O lona winga a e wawa ai whare tangata e leo ni mea ai sa saunia sesi a ua saunia wha supernatural le tua fa mai ua timu mai le langi mea ai. O le manai la, o le si mea lo ta ua le whai upo luas fulma lima, fa mai na ai tangata I mea ai e malolosi. Fa mai o mea ai o le manai sa a mai le langi, e ta ua mea ai e malolosi po mea ai a angelu. Food of the mighties, and the men ate angels' food. O lona winga, ia tatou loa la I le amataina o le nei mata upu. O mea ai e ta o le manai mai le langi. O mea ai angelu. O le si whaupunga le tusi o le tatou. Fa mai o mea ai e malolosi. I le whapalangi. It says the food of the mighty. O le upu mighty e le whatatau I se na o se tangata matau tia po se. E matua the high level of strength. E whatatau e matau tia le malosi. Fa mai la. Na foa I fua mai le atua le manai I le whanaunga Israelu. Ai tātou te loa sa iei le taimi sa tō mumu ai le whanaunga Israelu. Sa iei le taimi sa le fia I la tō I me aia. Ai ana la tō I loa le matau tia o me aia. E la tō te le whaitio. O me ai la ia ale e whatatau le tātou mata upu la son lei. Fa mai o le me ai lea na avea ma ua whatusa, ma ua koneti e le tua, e ala lea I le malamalama ma le whaalinga ia Paulo, ma le tala lea ua tūrina mai I le salamo, ua ola I le whenga inga fau, ua ta ua I le aso nei o le whaamantunga. O le tātou mata upu le tai au le nei, o te fia tautala po te au oina, le mana o le tua I le whamantunga. The power of God in a communion. E tele ia ni tua I ngā whamatala e te whamatala ai le nei mata upu. E mawhai o na whapea o me ai wha angelu, o me ai e matautia, o me ai mai le tua, o me ai wha supernatural. Ai o te fia whamatala I le tai ao le nei, le loloto ma le matautia o le mana o le tua, o lo I tonu o le whamantunga. O le tātou mata upule nā, o le te tau on tātou wha solo ina I loloto le tātou malamalama e le ngata I le whamantunga ua masani ai. Ai la tātou vava ai foi, I lesi le loto atu a whaalinga, a whaina whaali e le tua ia Paulo ia le whaalinga o le whamantunga. O le tua e tele mea na te whaali foi lana whanau. Sa oa oina fo I le nei mata upu I le whaitau atu, I le oa oina isi tangata sua la fionga le tua, o au whao popo fo I la lea, I le malamalama ma le whaalinga fau, o le lao te fia tufatu mo I tātou le nei aso. O le mea mua, e foa I le tua me ai wha supernatural mo I tātou. O le manai lea, e ese lava le nei manai, e ese lava le ngei me ai. E whai mai o me ai sa a ai angelu, o me ai angelu, o lona winga, o lo iai se matautia I tonu o me ai, o angelu o tātou malamalama,
ma matata matautia o le tusi paia. Whai mai e mawhai e angelu o na whelelei so se mea so se taimi, e matautia le malolosi, o angelu la tau te mawhai o ngā sefe mai se tangata i se whalawe lave, o angelu fo i o tātou malamalama, a iei taimi ua mana o le tue a watu le tali o talo sanga po se fe au, e wheoa i angelu. Ale o tātou whai tau le tai au le nei, whamai o angelu, e iei latou me ai whapitoa e ta o le manai. O na amai le tua le whanaunga Israelu, ua uma le taimi o Israelu, a ua o mai tātou le whenga inga fau, o lo iei le loloto ma le matautia o me ai ei te tonu o le whamantunga. So ia tātou i loa fo i le nā vaenga, o le mea la, e lua ni vaenga o te fia whamatala le tai au le nei, ona o le tātou taimi, e tā ua lo whaalongo mai, ina ia mawhai ona e mawaina le matautia o le whaalinga o lo iai te tonu o le whamantunga. Sa ua o ina i le taimi o tea, mani tausanga o tea, ai mānaia le toi whamanatu mo i tātou, ai mai se nisi mea fau, pia whai e te lei malamalama mai whaalongolongo fo i se tasi leo vaenga o le whamantunga. O le mea mua, o me lua la mea o te fia ta ua. Mea mua, e whawhewhea o na sauni au mea ai whaale angelu. How can you prepare the powerful supernatural food that you can use for your life? Whawhewhea na e sauni unia, sauni nei vaenga, nei mea ai. Ka koua le lei le kuka, le lei o le kuka lau tātou Samoa. Aso sa umot whawhtai atu le māneia, o me ai e fōa i mai, e le tātou i kālesia, ese le lei tele le tātou kuka. A o me ai la ia o te tā ua i le tāole nei, e whai lasi ese o le levo iei me ai, o me ai whaale tua, o me ai wha supernatural, o me ai ai angelu, o me ai matautia, ai te loa oi. O me ai o te tā ua, whai mai Jesu, ina ua whaia le taimi o le whamantunga, ua tango Jesu i le tino, i le whalawa, ma le waina, le grape juice, o na whaatusa lea Jesu whamai, o lo tino lea, o le toto lea, e tātou te talia la le whamantunga le whaatuatua, ai atu mai mo le mata upu le aso le nei, o le vaenga mo mua, e whawhea o na saunia i tātou nei me ai. Lona lua, o angi resorts, mani mea e o ia te oe pea e loa le whaalinga le nei o le tau mafa, ma le matautia o le mana o le atua te tonu o le whamantunga. O le mea mua la, so se mea ai e kuka, e ei le recipe fo i lea e whai ai, ia, o au la, e le leitelea o le mea leo le kuka, ai o te malamalama, i mea recipe fo ia ese whaamanongi el kuka. I mea aila wha supernatural, o le mea mua, pea e mawhau whau lea o ngā Paulo, ma lea o ngā i le tusi lea i tātou tusi sa whai tawina. O le mea mua e te talia, ma e sauni oe i le kukaina o mea ainei e alai lo whatuatua. So se mea ua promise ai lea tua, e te tauna e whatuatua, ma e taritonu e tupu. Pa mai la e fia lea tua, pea e whatuatua ma e taritonu i mea ua ia saunia. Tasi la o mea o saunia, o mea aile nei, o le mea aile nei o le whamantunga. I le whenga inga tuai o le mānai, whenga inga fau o le tino o Jesu Keriso. Pa mai la, le tusi sa whai tawina, i e te tau o na su e le tangata, o na ia tau mawhaila i e le mea aile nei. Se toi whaalongo mai ai tato whai upulea. O le nei ai se aile nei a reto mainu le ipu, whaale te tau, e nofo sala o i e le tino ma le toto Jesu. A wā o le ai mainu whaale te tau, ina ua, a wā ua ai o ia mainu whaale te tau, ina ua le whatuatua. Whamai o le whatuatua, o le ata leo o le tangata ua ai whaale te tau. Tele la taimi tātou te, i lea o onga ato o le whaamantunga. Tātou te wawa ai whai upu ia, e ei la nisi wa whewhewhe e ai le whaamantunga, ona o lea o onga ma le taritonunga, na tutupua e mawhalongo iai whai mai,
e te taunga sue umauanga sala, a whapeo iaini auanga sala, e te le te taulanga e ai, le anga ifi ai oi le whamantunga. O te tau atu ia te oi le tae aule nei, e tā ua, e le lei, lo i loa, ma sue e oi, ia te oi, ai le o le winga leo le tato mata o le tau talanga Paulo. Pa mai Paulo, ua o tau le whatua tua i le tino le li. In other words, you have no faith in the body of Jesus Christ. Ina ua maliu Yesu, e lua avaenga tau o le satauro, o le whaolatanga ma le whaamalolonga. O le vaenga la le o le tino, e whaatau le whaamalolonga. O le mana la o le atua o lo iai le whaamantunga, e le ngata i le mana e whaamanatu wai lau whaolatanga, whaolaina, a o le whaamalolonga le tua. Fa mai lan fai upa se fulu, o tolu se fulu, whaalalonga mai. O le mea lea ua mamai ai, ma vai o tau, o nisi e to tele ua la tau mamoe. O le alawinga le whaapunga. E tātou te mamai, ma tātou vai, fai mai o nisi ua vave mamoe, ua mamoe. O lona winga se whaalau tele atu le mea lea. O le tino Jesu Kariso, na au mai, ina ia awana i mai ai lau tino. O le mea ai o le mānai i leanga, mai le whaenga inga tuai, a mai i le whamantunga le whaenga inga fau. E a mai i awana e vai ai. O le mānai fo ina au mai, ia e whaonga ina e te lewa veoti ai. Se umana toi whamatala lau tele leo o le vaenga lea, a ia e loa o le whaatua tua lea ta ua le whai upu lea, ma le sue ina oi, o lona winga e te sue po ua e whaatua tua i le toto Jesu lea nga whaamangaloai oi, ma e whaatua tua le tino e whaamaloloai, le tino Jesu Kariso e whaamaloloai oi. O le mea mua la kuka inga o le mea ai wha supernatural lea. Ia te tauna e whaatua tua e te talia lo le whaamantunga e whaamaloloai oi. Awala e te whewhe wa e leisa siwa a to tolo na sao. Au e te whewhe o te mana tua asola au laititi. O te vai le mato e kalesia le me tisi sa au ola mai ai, sa au whamatala fo nei tala o tea, e whainga tā ia no walue, e iai le au vaenga e ta ole, wangalo ia ule ingoa o le masalo le au pa ia, o ila tau iei, ta ole e kalesia, pau ai o ka ngaka mwhainga ai i whamantunga. O au la, te mantua asona, o te le ai le whamantunga i le taimi o le lotu, a te kolokolo ai kua, su ele vai po le tius ma ngai ala te toi, o ai la ia ina, langa e sa le tanga no o ai luma. Ua o mai la le taimi nei, ua malamalama ma ua whaali le tua, ele o le sao leo le fina ngalo le tua. O le whamantunga mo i lātou uma ua taritonu ia Jesu, ua iai le whaatua tua. Lona lua o le whauniu ninga o lau mea ai, te tauna e i loa o le taimi e te talia le whamantunga, o le taimi fo ina e te whai whaapeane ai, o le tino le nei o Keriso, ua matua i mālo loa i lo tino. You have to decree and declare your healing i le taimi e te talia le whamantunga. Melon tolu, mai tu spa ia, o le anganga, o le loto o le tangata po o le anganga lea. Whata o te sfurwalu whai upo sumal wha, na te wha atua toa ina ailo na mai, o lona winga le whai upu, i te tonu o lau loto, mau mawhau whaunga, e te talia loa le whaamantunga, o ina e te tauna e whapeane, ua matua i malo lolawa, whameltala te spa ia, o whaalava lava o Keriso, ua malo loa i tātou, mua ia e whaatua tua. Ai loa le taimi o la sauni e whai le whaamantunga, ia e whaatua tua ma e fia. Ua toi whaamanatu le asole nei, o mai ua whaamalo loa i Keriso. O le mana le o le manai. Lona lua, ia e tauna e declare ma e whapeane, ua o malolo. E mawhai ala ona e langona le tinga, ma langona le mai po ani i lau tu tino, ai a whapea e malosi lo wanganga ete. O lo wanganga e mawhai ona controlina lo mawhauwhaunga ma lo tino, o ina e whatau nuuai le ngai o ina a le supernatural o le atua ina i mawhai na e malolo.
o le mea tāua la, ia tātou loa, o le mānai, o le me ai ele angelu, me ai wha supernatural, wa mai ele tua mō tātou e ala le wha mantunga, o i e te mālolo ai, o le mana leo le tua, wa tātou loa o le toto ua wha māngalo ai tātou, a o le tino o le wha mālolonga lea, wha māngalonga, wha mālolonga, o lona winga la mo i tātou le tai au le nei, a e toi whai tau le whai upu lea wha mai ia sue ane oe, na ia e loa ua e ai, aua e te ai ma le wha ale matau. O le whai upu lea, e wha te tau i le wha mālolonga o lo tino. Ma lo wha tua i le tino keriso, e te mālolo ai, e le wha te tau i le tele o awangsala. Ua umana e wha māngalo o e le atua, a e toi angasala e te talo i le atua, a o le taimi lea e te talia le wha mantunga. Wha mai e whaima wha mantunga, a wha pēla e te toi angasala, e toi wha manatu ia te oi. O le toto lava leo Yesu, e mawhai foi ona toi wha mangalo, oe pēa e angasala. Mai tu spa ia te wala au i le atua, a toi angasala wala au i le atua, wha mangalo wha tu ese o lo o ia Yesu le puluvanga. A wha pēa foi la e te mai. O le tino lava leo le atua lea tātou te whai e taimi uma whai le wha mantunga, e klei mai lou malolonga. O le vanga mua lea, vanga lona lua le tātou mata upu, e tolu ani mea o te fia share, the results, o mea tupu mai, bea e whaia le wha mantunga e ala i lou malamalama lea, ma le wha tua ia keriso, o mea mua, e malololo tino, physical healing, i le Ioane ono le whai upu e 5 ma le tasi, le 5 ma le tolu, ma lia tele le whai upu le tusi lea. Ioane la mata upu e ono 5 ma le tasi, i le 5 tolu, fa mai tala Yesu, o au o le areto ola, o au o le falawa ola, areto ola, o le areto, na luifo mai langi, pe a aiai se tasi i le nei areto, o na ola i lea o ie whavavau. O le areto foi o te avatua o lo tino lea. Le Ioane le ono, o lo tautala Yesu i e whatatau i le whamantunga, the Holy Communion. E leo whatatau le whaolatanga, a isi vaenga e mawhainga connect mai lo whaolatanga i lo whamalolonga. Whamaila Yesu, pea aise tasi le nei areto, o na ola ai lea o i e whavavau. O le areto foi o te avatua o lo tino lea. He's talking about his body na mo i tātou. O le tino la, o le a tātou whaia le whamantunga, o le areto lea o le whaswhalau a tātou te whaia, e mō lau whamalo loina. O le tius, po o le vai lea o sua le vine, e toi whamanatu ma whamanatu ia te oe, ua whaamangalo o Yesu. O le whai upula e 5 ma le lua, o le whai upula le Ioane ono. Wa mai e moni o te whaiati a te o tou, a whaitou te le a ai le tino o le atali o le tangata, a le unu fo i lona toto, ua le i tu tonu ia te o tou le ola. E le lava taimi whaita waile Ioane le ono a lese o whamatala whaau ili atu ia i tātou. Summary. O le Ioane ono, o maile i ele vaenga le ia Yesu, whai atu Yesu, ia tou ai lo tino, mainu lo toto. Ai whai maile vaenga lea, e matau tia nei tua i ngā awa onga, e le i malama i la tau o nao ese lea ma Yesu, a o le ata lea, o lo amai e le tua, o lo ai i le tino keriso, o i e mawai a te oe, e le ngata i le taimi o le ola whaale nganga, ai na whaatatau le tala Yesu, i le whaamaloloina o lo tino, e tatou malama la, o le vaenga mua o le malosi o le mana o le tua le whaamantunga, o le whaamaloloina le o lo tino. Physical healing, it is so powerful. E te matua isi taimi a te au, o te whataiteinga i lo tino, o le telo taimi a ova ai le telo tangata i lau au ngā tupulanga, e pei fo i lea ua
le e whaonga mata tio ata e whaitau ai, e le ise leanga le nā mea, au te whawhetai le tua, o le taimi, tele o taimi o te whai e le whamantunga. O le taimi leo te talo le tua, ia whamaloloi o mata, whamaloloi o nifo, whamaloloi o tino, whamaloloi o ponaivi, whamaloloi me umba. E iei la taimi e o mai e fo i le mai a te au, o te loa o leo si tai nisi o vaenga, o na ua tele le taimi ua ai e fo i mea ai e le te tau. O le whanau ngā Israelu, whamaili tu sipa ia, sa iei le taimi na complain ai la tau le mana i lea, whamaila la tau tala ia mose mose. Kamang kua aso la o ai matou ia, o ai matou melengi, o ai le lisi a toanga ta ua le tusia le feso, le soto. E iei taimi tātou te ai me ai, e mawhai o na mai e le tino, pe o le whatata inga sa, o au sa o mai le si taimi. Whamai tāla le fo mai, ua ovalo ai kari lo lolo le inkia, ia o na tau tipi le ilalo, ai te loa, a tātou sāwa vali ma ave le whaalinga o le whaamantunga, e mawhai o na apalai taimi uma ma tātou i le whaatua tua, ma lau tau tala, ma lau talitonu, e mawhai o lo o iei le mana i te tonu i nā, o na wha malolo ia te oe. Me mua, e malolo tino. Me lona lua, e malolo mawhauwhau, sa au whai tau tu sile nei. Ai a mai ele tua se whaalinga ia te au e whaatau le vaenga le, mo morko nito le fulmatasi, whai upo luas fulmal whaafa mai esu, ia o tau whaia me uma le nei mea, ma whaamantunga ia te au. Whaamantunga, do it in remembrance of me. Remembrance is something to do with your brain. Mai la nganga pa ia te au. A whapea e whaile whaamantunga, ma e mana tua le mea, that will help you heal your memory. It is a powerful revelation. E le ngata na malo loa ilo tino, ai malo loa ilo mafofau. O le tele o aso nei ua, there's a lot of mental health, ma tangata ua illness, e te tauna e loa, o le taimi e te whai e le whaamantunga, ia e te talo i le atua, ia malo loa vaenga umalo tino. O le mea la leo o loa i le mata upule nei, e le ngata ina malo lolo tino, ai malo lolo mafofau, fa mai Yesu ia e whaia le nei mea, ma whaamantunga, remembrance, e te le remember le mei lo tino, ai te remember i lo mafofau, so it heals your mind as well. O le vaenga lona tolu, e tāua fo i la le vaenga lea, e le ngata i lo tino o lo mafofau, a le whaamalolonga le tua i meo o mala fo ia e o mai le ainga, generational healing. O le whaamantunga, e mawhainga reverse matoe suia atoa, ni mala po ani mea whapena na o mai a i tātou. A whapela e te whai e te talia le whaamantunga, e mawhai ua tatua o ina mua. E mawhai o na awe seina le, ni mea fo i o mala po curses ia i tātou e ala le te talo ma le whātua senga. O le tasi la leo awala e tā ua tele, o le mea leo le whaamantunga. A e te talo la, a talia le whaamantunga, e le ngata na e te talo ia malo lolo tino, ma e te talo le tua whawhitai lo mafofau. A e te talo le tua o a lava ni mala o lo o iai ma ua tau mawhai e attack oi malo ainga ia ave e seina i le suafo Yesu. E te lola, e tātou loa le asole nei, o le mea ai lea na mai wha mai salilingi mai le manai, e matau tia le mana o le tua lo iai. Ina o wha mai Yesu e whai o tau le whaamantunga se ia auto e sau, o lona winga, o le manatu o Yesu Kariso, ia malo lo oi se ia to e fio mai o ia. Ia malo lolo mafofau, ia ave e seina mea le ti Apollo, o lo tau whai, ave e seina oi, o le a whai wina le tātou mata upu. O le fisili mo i tātou, i le asole nei, wa e loa sa uni lau me ai wha supernatural. Wa e loa me o e pia e tau mawha ma le whaalinga i le whaamantunga. Mai tu spa ia,
a le isi whaalinga ua ma whatia le nu. O le taola le nei, o le a whaia le tatou whamantunga. O te manao ia te oe sauni, la whai le tatou whamantunga. O te tonu ua iai, oe ma le whanau, ma le ainga, sauni le waina, ma le whalawa, ma le tius, a le au te talo mo oe le tae au le nei. A whapea ono le tatou taimi, e mawhai ona wha awau le talo sanga alo ainga. A le tae au le nei, le lau te talo mo oe. Ta tatou mo ini whatasi, te talo le tua mana tua. Sauni oe te whatua tua i le tua. O lo whatua tua, o le sa ili na leo oe i lo tino, ma lo mawhau. O le si vaenga, ia e tali tonu, o le a malo lo lava lo olanga. La tatou te talo, puno mai lo wao, whai le tatou talo sanga. Le tua lo mātou te maa. O mātou whalongo i lau au le aso le nei, i le mana oe le tua lo iai le whamantunga. Talo le tua i e whamalo lo, ia i lau e kalesia lo whafonga mai le nei aso. Talo le tua whamalo lo le tino, mawhau fau, po o ani mea o ainga le tua o ani mala, na ono whaia le ti apolo le tua te lepe ai ainga, ia malo lo le suafo Yesu le aso le nei. Whawhitai le tua le tino, ma le toto keriso. La matou talia i le aso le nei, ia oe le tua, le suafo Yesu. Amen. I tulale nei, se i vae le tatou tufane le tatou whamantunga whamulmole. A oe sauni e whaile whamantunga. La to e whaia se te talo whai wale tatou sauninga. O na wha awau peo le whamantunga, te talo o tau, tolu meo te mana o te talo iai. Te talo ia malo lo umamai o lo ainga nau e whafonga. O le whatua tua e whaiai. E le to e tau te talo lava oe. Ia malo lo mai o le tino. Lo na lua, te talo ia malo lo mai o le mawhawhau. Lo na tolu, te talo ia malo lo mai whale ainga. Po ani curses ma malaia, te talo mai whatua tua la. Taimi uma te whai whamatunga. O mea ia te focus iai, mai whawhitai le tua i le whamalo longa. O whamatunga foi, e whai ai so se taimi. E le whapea te whatali se saut whalisa, e le whapea foi ngā le whai au whaia. Whai ai oe lau whamatunga. Taimi uma kau mai whai, māneia whai every week le ainga. La whai tātou talo. Te mo ini mai whamulmole. Le tua ia vi ia oe lo mātou te mā. Whawhitai le mana o le whamantunga. Le tua whawhitai le whaalinga. I le mana o lo o iai le tua i lau whamalo longa. Whawhitai le tino oe keriso. A o whaia le talo sanga lau. E ka le sia le nei asu. I le suafo Yesu. I declare total healing. Ia malo lo ato toa le tino mafau fau. Ma le ainga i le suafo Yesu keriso. Amene ma amene. Vi ia le tua, ua whaiwina ai le tatou sauninga le nei aso, whamanuia le tua ia te oe, te leiva yaso, le suafo Yesu, amene.